Croeso pawb, heddiw ni'n mynd i bod yn chwarae gemau enw Mannequin, ac mae'r disgrifiad yn mynd. You play as a clothing store worker who is just finishing up her shift and preparing to go home. However, as you make your way towards the exit, the power suddenly goes out, leaving you trapped inside the store. Ooh, dyma ni. Let's dechrau. Well, this store isn't at all what I pictured. Excuse me, but it shouldn't matter if I bought these clothes 3 months ago. So curse you, and this store as well. Oh! Curse you! Prynu dillad 3 mis nôl a trio dod nhw nôl allan o wedyn. Go home, old lady. Go home, old lady. Hwnnw mor... Yn swnio mor done. Ie, cer allan o wedyn. Dim band. Methu prynu unrhyw beth o wedyn o flaen. 3 mis. What the hell? Oh. I need to check the circuit in the back. O, edrych o hwnna! Mae mor futuristic! Ti defnyddio flashlight ffôn! Oh. Okay, ble ni'n mynd? Mewn i'r cefn. Oh. O'n i just gallu gadael, like, rydym ddim eisiau... becso am y pŵer. Just like, oh, rydym fel yna... Pryd fi'n dod yn y bore? Oh. Sa'n hoffi rhain. Mae mannequins yn cael yr un... What just happened? Beth oedd hwnna? Ydy hwnna'n mynd y gêm? Ie, oce, hwnna'n mynd y gêm. Mae'n swnio fel... Beth di'r sŵn hwnna? Ti'n gallu clywed e? Mae'n swnio fel, like... Rwy'n siarad. Och. Na, mae'r mannequins hyn yn... Mae'n atgoffa fi o, like, a Weeping Angels o Doctor Who. Oh, rwy fi'n cysau y Weeping Angels pryd rwy fi'n fach. Be ydi layout y store hyn? Yes, i mar. Like... Mae'n fel maze. Oh. Rydw i gallu redeg? Oh, rydw i gallu redeg. Nice. Okay. Authorized personnel only. O, mae yna bin lawr o fan hyn, hwnna'n neis. Hwnna'n neis iawn. Mae'r store hyn angen... Locked. Reorganisation. Locked? So electric doors are out too. Electric doors? Forgot the master key at the desk. Wrth gwrs. Wrth gwrs, dwi wedi gadael all efo'r desk. Pam di'r drosau yn electric? Pa Jurassic Park blwmin nonsense ydi hwnna? Oh, na. Hello. Paid ti meiddi... Oh! 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 Nhw gyd wedi mynd. Oh. Paid troi rownd. Oh! Na. Ble mae'r Dyna fe. Okay. Right, let's mynd nôl. Hello. Ti'n edrych cool, please peidiwch... Oh! No. Oh! Oh! Okay. Hwnnw ddim yn da. Oh! Okay, maen nhw fel, definitely fel Weeping Angels 10. Oh. Ydw i gallu... Cau y drws! Ble mae'r pŵer? Gatio rhoi pŵer arno. Let me try to fix this. Come on. Come on. Nothing seems to work. Oh. I'll leave to the Just exit Reddick. back here. Just Reddick. Someone else can fix this tomorrow. Oh, someone else can fix this tomorrow. Yeah.
Na. O, ti'n gallu clywed nhw symud. O, na, rwy'n ddim hoffi hyn. Beth ydy'r stor hyn? O. Oce. Mae'r drws hyn yn edrych fel drws i effern. Rydym eisiau mynd trwy fe. Oh my god, beth di hyn? Oh my god. Oh my god. What is this place? Bron mynd Mannequin Factory neu rhywbeth. Pwy di bwrw'r cadair dros off? Come on. Os ti'n damage o'r goods, ti angen talu am nhw. Iawn. Oh, come on, I just symud! Ah! Alright. Nice. Plant nice, hwnna. Yeah. Hello. Oh. Hwna dweud exit ar hwnna, a hwnna, rwy eisiau edrych ar hyn. Rwy eisiau edrych ar hyn. Beth di'r... Oh, na! Rwy eisiau'r box! Ah, na, mae ddim box, mae just stone. Mae'r footrest. Oh. Oh, na, di rhywbeth mynd I bod rownd y cornel. Hello? Hello? Oh, mae'n dod tu ôl fi. Mae'n eitha araf, ynddi o? Oce, hwyl. Oh! Pam oedd hwnna'n gwneud fi ofyn? Oh. Right. Okay, rwy'n mewn y backrooms, rwy'n meddwl. Okay, dyma'r exit nawr. Does dim exit o'r backrooms. Ah! Oh! Oh! Ar fi wedi dianco'r backrooms? Oh! Ei! Mae'r pŵar wedi cael ei trwsio. Ah! Oh, oh, that's cool. Nice. Eitha fyr, ond really cool. Rwy'n hoffi hwnna. Roedd Mannequin's really atgoffa fi o, like, Weeping Angels, Doctor Who. Rwy'n cofio gwylio hwnna pryd fi'n really fach, a rwy'n terrifio fi. Rwy'n hoffi gemau, like, sy'n defnyddio'r mechanic hwnna o monsters sydd ddim gallu symud pryd ti'n edrych arno fe, ond pryd ti ddim, like, obviously Weeping Angels, ond efo SCP-173 o'r SCP Foundation. Ni angen, hwn yn game definitely angen chwarae ar y channel, yw'r SCP Containment Breach. Ni angen chwarae hwnna. Cant y cant. Ond yeah, os ti eisiau lawrlwyth o'r game hyn, mae'n ar itch.io, ac mae wedi cael ei creu gan Elvis Medeiros, Ivan Garcia, ac Thais Beavila. Ddim siŵr os rwy'n dweud y enw hwnna gywir, ond ie. Yeah. Diolch am gwylio pawb. Gweld ti'n un nesaf. Hwyl fawr.